Koytabız. Selamun aleyküm kazan. Wa aleykümselam. Koytabız bile, eke bilen. Buna ağzı yollarından para. Biz varabız. Allah aşkına oldu. Asfalta bölüşem. Anda Kirgiz ota altından indi dalşa gitemiz. Gitemiz, ekerler bunu. Şu an bulmayı, orta buzovlar. Cidi buzov. İşte motor bunlar bile. YouTube kanalı yes bu. Batırbek bilen barabız. Batırbek selam kazan degin. Selam Kazan. O Batırbek'in bir çıkısı var bunda. Bugün mektepni Tragulal. Zato tolga binip bütün buzovlarını jiydi. Hazır koytabız ekerler bugün Allah'a tanışıyorum. Batırbek bu videoda internetten karış yapma da bize tındı değil. Selameyt. Kimde selameyt? Kaliningrad. Salam aytamiz vardı. Bütün Kırgız halkına. Bütün Kırgız elime salam diyor. Yaxşı. Onlar arasında şu bir motor yerlerde. Keviste basılar. Keviste. Onlar arasında motor ittirip. Hoş hadi. Ayıgarlar. Böyle bunda bir chest bu ve lidersine çıkıyorlar. Zato teritoriyalarında bile kişir var, kişirciyalar. Bütün sodurluklar falan birge. Oralar da ceygan subsidiler kişirdi bu yakta. Motor yerlerde. Bezek toplar halinde yol üstte. Yaşar şurayı kadar. Böyle bir yaşayık tatlı var. Telefon iat. Savrimin cigit. Ben yakınım kadar Kirgizat'a gelip gittik. Orada hele. Su şeyler arşıyorlar. Sınıfka topladık. Ben Kirgizat'a pasyoluğu. Orman köp. Tutup gitti bu kayalar. Yolgan da turalmayız hazır. Şuna topladık. Bakalım turağız mıyız gitmeyiz. Hayır. Şimdi çek kaysam. Göz çıktı. Hoş geldin. Ne? Hoş ineyim buraya. Hoş. Hoş. Hayır. Hoş. Katta gelip gittim. Kırkoşap çıkırga dağın. Gitirge toşka. Zin tarafında tanıklar da var. BMP'nin de tanık değil. Soldatlarga böyle. Stilisi de var. Üzünçe. Burayı bir zor bazar indi pet. Ayırım zor elinse производство yok. Bazar. Bunun meşti. Hazır kurup bitiririz sizin bilen. Kırışmandan mı kan? Meşte kırışmanda mı? Böyle nokatlı meşte. Nice bir şekilde umurağa da baran değil. Onlar nizleri. Sistemada koyganlar. Katlan ayetlerin kusaytatargan. Şimdi meşit. Кстати, меня бишки не ошталар шулай. Практичный мешиттер, эленди фантазерский идеялар жок. Практично. Так, аккуратно. Кіріп шайық. О деген мешіт. Ayırım bir nese yok. Hemen eyken zorda. Bunda bu itemli doku işler kele. Men özüm doku yarapım, ne o istemli. Yaxşıyız. Mana.
Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hüseyin, Hasan, Hüseyin ne diyor? Ben bir şurada göremem Hasan Hüseyin yazıp koyanların. Şu kupol salonlar belki yine kupolu var. İki tarzdan içinde kupol. Интересное решение. Kısaca bunda yardılar bitindi. Şu böyle bir yerge zeyimler. Her ikinci tarzdan kupolunu korap karabız. Oturan bölmeleri var. Tek, mine basqış. Miklep koyganlar ikinci tarzına. Скорее Жымгы күндігін aşağılardır. Şunday hal. Şunday meşet. Koyttum dostlar. Vardım. Kilometraj ekemet bugün. В общем, бүтөсүн жыйсаң 24-ке уже жыйла. Yani men hostela barıp жетесі de barıp жетесі әлі. Шул өзім тұрған кері hostela қайтам, мен бүгін надо жал итерге, қазақта айтмышлар, жал итем полный. Ертеге барымын, Алла берсе Бишкекке. Автобус попутка мәшәкатьле булыр ертеге, скорее всего. Хөрмәтле дуслар, карагыз, Ошның менә бу бик каты перекресткта пешеходный переходның чыгырышылы. Ябып куйганнар да, өстән җибәргәннәр круглый пешеходный переход. Кайда телисең, шунда барасың. 4 лифты бар. Вот. Интересное решение, но менеп йөргән шуп йөргән рәхәтлесе түгел инде. Баручылар остановкасы менә шушы Киләчәк базары дип аталган урында урнашкан. Монда инде мәктәбе, инде бару Ломоносов мәктәбе кырында. Кем инде Оштан китергә тели икән, 1800-2000 сум сорыйлар. Мен инде 1000 тәңкәгә сатулаштым. Тешләрен кыстылар да сатулаштылар инде. Вот. Хәзер көтәбез, калетлар җыелган. Анда китербез. Хөрмәтле дуслар, түбәдә ясалган пишмак йорты формасында. Бу зданиедә бөтенләй 4 пишмакка 4 йорт ясап куйганнар. Бик интересный решение. Монда Кыргызстанда йортларны яраталар бит инде. Менә йортлар да бар. Менеп жол итәргә. Ресторандар инде, скорее всего. Бу водитель бигрәк зур җиде. Уже 1 сәгатьтә 15 минут көтеп утырабыз. Bütün яңалыкларны укып чыктым. Видеолар редактировать иттем уже. Вот хәзер кафега бар, бен салырга кирәк юлга. Бер пирожок булса да. Ата уже аш килә башлады. Сәгать уже 1 тула, һаман китә алмыйбыз. Менә юлда барабыз. Килеп 170 километр үтеп киттек. Монда уже әле зур таулар юк. Сынып туры җирләр. Bişkek'e taban türlü şehirler, türlü yollar bulaşacak yolda. Şimdi dalinalar var. Şimdi batıp şehirler. Özgen şehri. Şimdi abzi karab duramız gel. Barıslarla. Bazardan входа интересный. Özgen'de. Özgen bazarı. Güzel pazar indi. Dağlar. Böyle gökten görgen jogunda. Şehirine gelip gittik. Kafeye kirip bakıp çıkabız hazır. Şoför bunda gayet değişik toplayayım diye aşağıya. Calabat'ın uzuna kirmeyiz indi. Gidemiz. Biz oynamana.
Çonda Gittik Aviznoy'dan boşadık. Taşkovar şeferi
Aman yol ortasında düşürgen. Aslında bu ceketin bütünliğin kaotikson şoğa getirgen Sasoga bergen degen вообще опасно. Allah'a şükür tavda ögül bunda çıktır delsin ol. Tavda bayır bitken bulsa bitti var. Şaka bir şey dasqa. Biz turabız kötüp. Allah'a şükür. Allah Teala rahmet eylesin başka bir yok. Biz indi aytay, oy bilin vatıldı tegeley bulay dep. Dostlar, taunun üstünde tögül bit, kilometrde, поворотта. Более-менее поселокка городка түшкөч атылган. Түзүрлүк. Аллага шүкүр дегене керек. Baraklara kadar var. Şunday onlar indirdi degende. Toşanlar zavutlar. Sovet Soyuzu vaqtında krutoy zavut bo'lgan endi bu. Sanatoriyan uşağın ve toşlanma. Karat. Şu karım çok uzun şöyle gelip var. İşte bütün beşin bir tipte. Bunlar uzun karlı gitti. Tamam 3 saat var ama. Токтагульское водохранилище. Зур. Mükemmel zor. Orada tavlar. Cevap şakam olmayı. Уже bir saat barabız bakalım diyor. Birinci bitirgen bu da kardeş. Tutalık. Kerip namazlarını okup çıktım. Şunu diyorun. Taharet olup oturuydu da var. Baykende bilmiyorum. 1-250 kilometre var Bişkek'e. Mesela Jalay'ta biz toylarla beraber
Бишкекке кіргенше kadar уже bir гигантский базар başlandı. Круглосуточный кибетлер, авторынокlar. 10 kilometre varabız bazar. Rekord kuşağına başlandı. Dostlar, ben Bişkek'te Allah'a şükür gelip gittim. Mene avtovokzal. Mene uğramlar. Ne seylesim kele acayip. Tündür saat 2, 50-10 saat kildik mısın? 50-11 saat kildik mi? Artqa jiremeysen kalmadı indi. Artda oturganların çıktır. Men el alda oturdum. Atnasitinleri hat orunda. Evet, hazır bir hostel taptım, yirak tugul. Vokzaldan. Şunda bara ornaşırga da jatırga da joklarga yol boyu joklap bulmadı başti. Mataştım indi. Eleni kelip çıkmadı. Bunda kıyma aşağı oturuyor gerek. Allah bismillah. Hoppa. Gittik. Ne bu benim Bişkek'teki hostel'ın işki duvarı тоже big motor, akkuratный. Mene bu nemis yigiti. Men bilen Oştada birge yaşaganim bitinde. Hostel big yaxşı, big удобный. Чисто аккуратный bütün yer еще ne? 50 сум кыргызский. Завтрак относительно дешевый, кіріп ашып шыға аласың. Yumurtalar neler берелер бүтінде. Yaxşı hostel. Vokzal қайында прям тіреліп тұра. Vokzalға Tülle kelip bunda ornaştım bitinde men. Bek удобно. 850 сум завтрак bilen. Завтраксыз 800. Вот, bir kırgızki sum 1 сумда 7 тиын, 8 тиын российский. Шуңа біздің шайын 900 сумға баса енді. Андай условия шәһәрдә бір деген. Очень капитальный бизнес. Мен шушы нелер, японские машиналар, в основном Honda Step Wagon'lar. 90-2000 yılgılar. Kemet indi. Alar bütün süre kursları bittiler. Oş Bişkek. Oş Bişkek. Bütün vokzallar bilen dolu. Bilmiyorum, bunda yüzlüğün olur. Вот. Hem alar kursları bittiler. Bişkek bilen şunda içimlikler bütün yerde Maksim, Arşam yaşamadılar alar. Вот. Vokzalınızda neyse. Hem indi kursları bittiler. Oş bilen Bişkek arasında. Kişe bitindi müttünle gittim. Kemet jol tolu. Minlegen mene şul diler. Honda Step Wagon'lar jürüyündü köbrek. Toyota'lar, şular tura көресіз mi? Şu maşinalar. Вот. Şap jürüyem, şulay kilelegen mene şoy oş tebeyte bütünüsü. Oş tebeyteler. Meytem mene oş tugul, mene butqa kerek. Uydum mene şaşap. Вот, şoy tebeyteler. Kilelerdegen beylene başlaylar. Metr yazıp koygan bek удобный системалары бар. Iniге avtobuslar yürüyüp bütün şu ettirip istek kolga. Kişe водитель bitindi min ezrek kine patkinu. Biz söyleşkenik. Men sum deyip meytem 3 merte soradım, taştı men mi? Aha dey. Kolunu kıstı benim. Vitoy kelip jitkeç men yarımda soradı. Bu kale bitti mena. Men sana bayda skitke yasadım da 2000'den dey. Meytem bizden benim ağızdan 2000 degende, 1000 yarım degende sözü çıkmadı. 1000 sum deyip mesela bir tane korap 3 mertebe gittim. Yok deyip şey oldu bitti. Meytem al 1000 yarımını. Ne korap leşesin meytem baratım. Ya biz razımsa dey. Вот. Şuna şundirak situasiya oldu, неприятный kişi. Daha ne saytasım kile? Kişege yol şikardı buldu. No, так как bütün yol tünle vardı. Karangıda bütün eybirini вообще bir çır olmalı. Çünkü düp karangını kamera elektrik almıyor. Etege kiş bilen kuzlar привыкать keş. Benim antik acayip eybirini kurganı bulmadı. Biz bardık. Bu bitinde Tenşan tağlarının западный хребет. Şoşa Tenşan tağları kemet motor cemağa süyle bitirgisiz. Kamera elektrik almadı. Mene kuz alına getirigiz. Karangıda tağlar.
Ак, кар белән тулган, ике яктан да. Һәм алар арасында юл. Һәм менә шушы айның яктылыгында менә бу ак шапкалар ялтырап тора. Бер мөгъҗиза кебек булды ул. Без инде шушы трасса якынча хәзер әйтәм, ну бер 50 километр барды менә шушы юл буенча, таулар арасында. Һәм без бик нык мендек. Ул инде бик зур Уру алаш дип буталам инде, исем истә калмады. Кыргызстанның иң зур тоннеленә кердек. 3,5 километр биеклектә иде. Мине теге давление булгач башларыма урта башлады менгәндә, һәм төшкәндә урта башлады. Шул кадәр биек мендек без. Шундый биектә тоннель, әкәмәт биек иде ул. Менәбез. Менә теге Таҗикстанда күреп яздырганнан 2 мәртәбә булмаса да 1,5 мәртәбә, 1,5 раз биегрәк. Караңгыда карыйсың, аста бөтенләй бер ялтырап тора. Әкәмәт биек, конечно, сүзем юк иде. Көндез йөргән булсак, вообще шәп булыр. Ну, 13 сәгать бардык. Сәгать 1дә чыктык, 2дә килеп җиттем. 3дә көчкә йоклап киттем. Вот шундый хәлләр. Ну, инде мөгъҗиза, караңгыда барасың, ике яктан таулар, карлары ялтырап тора. Теге әкияттәге кебек. Шул кадәр матур, вообще. Мин андай берне гомеремдә беренче мәртәбә күрәм. Шул матур итеп барасың. И машина туктады бит инде. Анда теге водитель тәмәк тартырга чыгып карларын тутып карап, шын тау карлары анда минус үстә. Минус. Вот шундый гаҗәеп хәлләр күрдем мин кичә. Тәзрәк кенә төшердем, но анда бер-бердә тулкын күренми инде. Нык караңгы. Вот шундый хәлләр. Әгәр берегез бара икән, Ош белән Бишкек арасында, менә шушы Тянь-Шань аша үткәндә, көндез яктыда барырга тырышыгыз. Хәтта төнлә баруның үзенең тоже матурлыгы бар. Аны камерага электр булмый, но карап торганда гаҗәеп матур. Көндез тагы да матуррак. Видеога да яздырып була. Шуңа дагы Ош белән Бишкек юлын инде көндезгә туры китерсәгез бик яхшы була.